In fact, me no me ho pa say me sorry ahomache 5:30. Ko gina lie mu ko to abadema NDC. Me no me ho pa na ya to abama mu se mo be ya ade mfam boa oman na Honorable Sam George DSTV for na oni omo kwa DSTV and Sam George passed almost 5 months or 6 months in DSTV ina oni omo kwa sisi anwa dane brand ambassador e de ama DSTV wona wo church DSTV mu wo advertise DSTV na Ghana ha nipa dodo send esu DSTV wo check your omo DSTV subscription so a nipa over 150,000 ino mu isu DSTV o Ghana ha na mo say emfa so ben na oman no enya wo DSTV ho Honorable Sam George emfa so ben na oman no enya wo DSTV ho ye wo communities e wo Ghana ha na mo say na they don't even have access to internet say ubenya network ye omu nibi school phone kwala bebere ho no mo they don't have access to internet. Now even according to UN say we a school ni and a student now you don't have access to internet now, then you are far 25 years away from the world. 25 years far from the world. And only their own journey. You don't think about that one. Say a quite ben amenam so communities now they don't have access to internet no. Yet the internet be do ho na a facilitating in kwalane learning. Won dwene no ho. DSTV ina oni omoko. DS in fa so ben na DSTV no e serve de ma oman. Obi o DSTV na your choice. Te say wo ko rent dan. Ye wo 300 or ho, ye wo 500 or ho, ye wo 1000 or ho. Obi mu kra de obi mu kra no mo de rent in Dallas. Enti say wo hwe wa ho den no na say 300 na wo kwakoje a and dey wo ko Abokobi Pantai village ho no mo a wo benye bi 300. Wo ko East Legon na ho no mo in Dallas. Enti na your choice. And the Honorable Sam George or say wo ko market na prices ni nyina no wo no mo negotiate na enya one standard of price because a choice wo sika e na wo betre dia wo di sika ne beye nti nipa no wonya ne sika na ono so ope DSTV ahwe a ene oye na ne choice wo hu enioma o se ehu hia no Sam George enye no na wo ye even Ghana ha no say no ye wo local channels wo ha no mo enti say fine DSTV channels na e betime nya ye local station bi na atwe channels ni bi eden e de ebegu so the whole Ghana blaster bobo Accra Sports Stadium GTV Sports Plus enti me yibo no e ma Ghana fo nya bi anhwe eno no de won dwene eno no ho instead say obema ye local channels no omama ye good content no enye na wo dwene ho na embom obi company e na Honorable Sam George oni omoko. Are you not ashamed of yourself? Wejai LGBTQ plus galamse Asem now eya wo kan ye no Sam George wejai no e na DSTV and for so ben no man nya o DSTV ho masa ejuma no hwe na wontumi nya fa ejuma ne to ho na obi obetimi aye ejuma no ombra no mbe ye ejuma no nipa bi sei na odidi na Akufo-Addo atem somebody like this na odidi na Akufo-Addo atem posterity is judging you Honorable Sam George and some banka chemo about alternative livelihood. Were you impressed? Betumi a success am I? Personally, alternative livelihood need yana yemina kakra. I didn't hear. Didn't hear me na then say small scale mining. Unse ye wo omo maji license. And your omonji license. Omonji license ne from galamsey illegal mining. Onu ni license a ye di kutu efuma gudi mbatutu. And your omo maji license and no call Mining and Mineral Act
2006 at 703 section 80 ikono nyina na tro se Ghana ni bia wadwene mu da ho wo 18 and above wotumi apply ege license at the mining gold small scale mining na reserved for only Ghanaian citizens. China ni bia anka ho, India ni bia anka ho, Turkish bia anka ho. Na sika wompa. Look sister, would ye be a to kwanya obetumi twa business class and first class. But majority of Ghanaians F4 your friends main economy main cabin. Most of the small scale miners to kwanya almost business class. Like they spend money, they have money, they get money. To the point say small scale miner bet me be $100,000 watch one idea. How many farmers, cocoa farmers, oil palm plantation, fish farmers near there, or more it to me a bit to me, but how many of them have even $50,000 in the account? That should tell you say, oh, catch small scale miner say, Unko duabe, Unko duabru, Unko yefua. I said, ye wo to Bobadiabo or Sonatasono, Ontario. Into alternative livelihood, Ankasano, Oman Shada, and Trenia, or Modebe alternative to small scale miner, say illegal mining. I'm yet to know, but media imagine yam in nature say, a Juma Bienu or the Bema, small scale miners here. So mon quiet uncle the phone train bear 6 months and sana and no by what you told to chakra or cotton crown 1 way crying yam be my $10,000 Friday. Unya. Okay. Baby a yes ye na ebimo Asem kaya dama mpade media siya was this I will share that angle noa nipa bebro 4 million and na ewa one ma depending on galamsey for survivor ne ma ebeko school wonu aso bedidi abusuan bedidi obe center de intisi ye gie free munsamo a ye de ensesei eba ebeboa masetenum mo betumi aye adwuma enye bibiedi mami muso asembi de oya enye etiamra no se obi oton wi nso o ma a omuko school na meboa enti first of all ade ni etiamra yes so the atosu bi emu nso ne say enya de ebetimi ama ade foforo na atwe galamsey fu adwen nyina akoso sabra me ne o ka say offer gold ne bo per ounce ne say pencil equita ni weight say ekobe 50,000 Ghana cedi per ounce say pencil weight ekobe 50,000 Ghana cedi enti ade na ade be replace it sade the atosu bi emu enema ye ka said the alternative livelihood ebinim omu ye bi dada enema ye dwe nanu ya crofo dua tomatoes wo ayi ama tomatoes kwa ye nya obi manento o man panyin so ma se enkoto aditi na o se ba ne sa into already no the farmers kwa who are in ayi no omo bokwa there's no market aye fofofo na so be hwe obi ade ne die so no obodi don komi because ye makwa ne abeto na akodwam the alternative livelihood now de ma wo mo no omu hu se wom dada nimpo no ho kyerem enti systems yes e de to ho na kua ye abeye nika no eni ho ena kuafo ye wom a ahin omu poso wo Ghana hase enti e wo say ma system ne wo system ne wo ho a eni obi akodua obetimi anya sika eso onya enti no eni de to so to bia mu nso ne say ye ya dane asem ne ni kakra hwe enya obi a netimi to excavators o ye we sikafo o mo shekiri si e ka se hwehwe o machira kwan e be hu omo nti omo ne campaign sam omo no alternative livelihood ban adma campaign or to be to excavators do dia na adma no excavators do wa ye season no what as am making adwuma ban na ba na ya obetimi ne bobeto ne yam enti awose mra no ene omudi miti ekodi e me nwanwa ne se akwa se campaigns ne de ye boba kudi an ye efi omo maka ensu enim omo wo party huduo ni mu nyina omo tachi enti se ani abre a wo se edi ani di omachi efisa ne ukochi boys be 200 a another boys be 200 beba because onu sheche no sika no hold betimi afa nkrofo enti se ya hwe campaigns na ye beko amrani mu ni akwa cheche womo a omuni sika omuye hiafo enti ho no ya chia but Oshasa campaigns Asem no a Omampanin was very specific
ebra no wobon to last year ese asase ho for na mochichom no de mo nya hwe akese na seso ho na monchewom aban yi ba obeka say safa ho no wa feliana wa felipa na dem won say na 9 months for ni attorney general ba ye presentation minister oda asoye hwe lands ni ade so nim so bebubodin Kimping way investigate no kimp presentation nyina ye din kopim so bibusa ne so akonta mining there ono kwa na obi a odi galamsey na chi ano mampanyi be kasa o meeting ya ase na no fiados e was ye din ye di ani hwe kimping fo yi so enti e ba January e besi sa abre ye yire fi abra ne ye bontoa e wo abato breso ye ka campaigns fi January to October ye yire fi enti e ho no ani ehu se ho ne de omampanyi ene na so afo omafeli poto se sikafo any wo mo amayu semnimu politically exposed persons wo mo eye campaigns omu church no omu ye the most important drivers wo mo na church enti si anfa ani anu omachi dia na em forget galamsey fight no because ko na ko chini pa 10 100 200 omu besa fa nipa hodo amoma na skedi galamsey no enye sikaketwa enti enye obia na betimi a sponsor ye ni momo enti e wo se aban edina ni di echi na o chimpanyimfo na enkwara ne de se ne wache omu nyina enti ho ene ya ade edika ana de to e wo se aban no edina ni di ni party fo na echi sanka aban ba no stop ni party fo ni nyina enka no be enka party fo na nkasa beti volunteer groups because ye beto aba tokuro bia wo hwem ye ba be ye campaign ho to munim enti ka stop party for na echichi party for ni bia ka be ko every constituency party for be ka se ya ban na wo so ye ma ye ntu dia ye so ma obi ntu and uji di se aban wo the boss no eso betumi akọ ono ne party for say matete me prosecute mo se ontimi nya ene wo njai ne ehu se ye de adanko dadadwe efisi apese etu ase now party for na untimi ncho party for there na je say ukoye na ye bai sa asem no na ebusai o meeting na se afedi abanis omampanyi Mahama say I was a campaigns no na fe me kwa eye me nwanwa na me wra ho me say enti omampanyi dada ba ye fa report bi amre wa ye nche campaign na untimi nka nche wa so akonta mining ono ye kan ho asem ye ne na MP NDC for mu ya che omo you see o party for o party for ana do oni di echi a obenya resource no na one for any party for echi a better on your resource na no na yasoma committees or monko round na constituency executives ni ade esi omo bo say ye mamo emehe en stop galamsey wa ha ye hu omu nyina anim ani ewo media ne so enti ade na eja omo nam ho sa pepepe ye di kan so ahemfu ni bi abobbo MPC a ewo NDC abobodin ye wo wodi ni nyina ho ye kase ne ubusa party for so mo nkyere wo mo party ni mu a omo ye galamsey o mekere ye nim enti na aban ne fene ni nkoso o de che party for first o che party for o party for no be boa ama MPP ni o hwan ni o on be stop obi a enti se be se to galamsey na se a sa na eme ne